Svi znate ko je Padre Pio, je li tako? Veliki svetac, ja ga obožavam, najčešće on se slavi najsvećanije kod mene u crkvi, u svetištu svetoga Leopolda, on je naš suzaštitnik, tamo je njegova relikvija prvoga stupnja, njegova krv, to jest tamo je njegov zavoj u kojem je bila zamotana stigma. Pazite ovo, dođe mu jedan brat, on je isto bio Franjevac Kapucin i kaže mu, oče Pio, otvorite prozor. I Pio otvara prozor. A vani masa ljudi, možda 50 puta više nego sada ovdje. Masa ljudi. A Padre Piju crkva sve zabranila. I da javno ima misu, i da javno ispovjeda. I kaže mu ovaj fratar, oče Pio, ali imate više ljudi nego što ima biskup. Kaže, recite samo ovim ljudima i oni će uništiti biskupa i sve. Što radi Padre Pio? Zvizne mu šamar. I kaže mu da te nikada više nisam čuo da si pričao protiv pape i protiv biskupa.